Ia, vi le tua nei tai o fou, o le a tātou a mata mua i se tatalo. I o vai le tua o le mātou ta mā. Ai mātou te lei whaia o se ngā ruenga pe tau tala fo i se upu. E mua lava o na mātou tala mawala au I lau fio I lau soani I le tai au nei ta mā. Awai, o se ngā ruenga e whaia fua le nei ngā ruenga. Ma le fola ina o lau upu. Pe au noa malau fia. Anganga pa ia fia maia oe le tae au le nei. Ia feta lai oe. E moli o e loa nganga pa ia malau faa unga lau upu le tae au le nei. I le ai o fina ngalo maloto. Ai maise o lau e kale sia ke misiano le tae au le nei tama. Tama o talo I lau fio. Ia so mai. O I mai le loto mau le loto matala o le poto au mea alofa. Whape nā o na mātou whai ai o le nei au nanga. Ma le loto o le whaftai, ma le loto maua lalo. Ia, taitaina e lau fio mea umai, I le nei tai au fau e ala I le fola ina o lau upo. Ia, tatalo foi o na ngā ruenga, whaalawe le o ita mai. Mātou te whetuu lawe le suafa o mātou ali o Jesu Keriso. Aua nei whaalawe, a o lau ngaina, lau upo I le tai au le nei. Ia whamanuia le whawhangafonga lo nuu malau e kalesia mou tangata I le tae au lei. Ia whamanuia mai fo ia te o lau o auna wana o se mea whai ngā ruenga. A mai ale nei ngā ruenga. Ia mātou whapea ifo lawa o I mātou au auna e lea ngā. Ia fo ia tupere vi inga I lau o fio e vi I ai oi. Nei māsa uma e o atu I le whaavau e whaavau lau. Ono I Jesu. Amen. Ia, fie fo I whaatalo whaato I lau 𝚗𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚡 mo nei tai au e hele manatu ma le taritonunga ia wa e Malofou mai o tō whanga. Ia I le ola fou, a le ngata I leo le whaamalolonga, ia a le tātou tapa au I le langi. Ia, fo I pēla le vi inga I le tua, ona o lana tausinga malana puipuinga, ia malana leo leonga, ia I lo tau soifua, ia maso mātou wala, ia e vi ia, ma vi ia I pēa lo tātou tua. Whataro whatu foi le au whai ngā ruenga, te tofia le tua lo whapena ona tala whaauto I tuli manu e fio 𝚗𝚑𝚎𝚎𝚎 nei, ia whapea tulu I ngā uma o le larulangi. Ia o whea lava e maua mai ele nei ala ata ma nei ala leo, ia mase foi o nei polo kalame nei tai au fou. Ia whataro whatu ia te ori tangata o le tua, ia malo whale tua o le tatalo, ia wa ia tu ele tua ia lo to soifua ma lo to ola mau le to whawhale tua ia awa lava le tausinga ma le leo ina ia o le lafu ma moea Keriso ia ma lo le soifua whataro whatu po tino Keriso le tae au nei I lea e kalesia ma lea e kalesia ia ma lo talo el manatu ma le taitonunga o lau te talo ia lea o lo mau ai pea ia le malosi I le ngata o nei au unanga, nisi foi au unanga, alo matama whanau o Samoa, ia o lo whapena, ia o na mori o atu I pele upo le tua, ia I maota malawa, ia I le aso, ma le aso, ia maloso I fumanuia, whaftai te talo, ia I le ngata foi lea o wou mapaanga Grupo Kingdom TV Channel, ia o fia pea, ia e muli ta ia pele nei polu kalame, ia I le tae au, ma le tae au, I le taimi, ma le taimi, I le aso, ma le aso, ia whatalo whatua I la, ia te uto, o e lata mai ma e o mai mo mai, I atu nu mamao, ia whatalo whatu ia te oe le uso le tua pili I le ri, ia I le nei tae au, fo ma loso I fua manuia, ia whatalo whatu hoi na o mātou whale nganga, Pastor Ferretti, a pēr wharitua ia tise nei tae au fo, a maise nofo halo, ia mase si o mātou ai ngalotu I nei mangele a lofa tunoa, ia whatalo whatu ia te oi. Ia nei tae au fau maloso I fumanuia, ia malore talo, poi pēle vi inga I le atua, ia nei tae au fau. A ele manatu, o le a tātou a ngai sao loa I le tātou mata upu, ia mare tātou wha malosi I le tae au le nei. Nā ua e sila I fo I lungo le screen. Nā ua iei tātou tala, o le utala na ua iei whapea ole MEA LILO. O le tusi mo mor Korinito na ta upo e
sfulu lima. O le whaipo la e lima sfulu ma le tasi ma le whaipo e lima sfulu ma le lua. Ia leo te fia tala no atua i le tae aure nei. E le manatu ma le tali tonu. O lo i se fe au ta ua i to tonu i vese se ia lua. E tele o taimi. E se ha foi lea o whalongo o tautalangia i le mea lilo lea. Ai pei foi le ina o wai foi tau matau atu ei. Pei na ise mea na puna foi le to tonu o loto. O te fia tautala la foi le i le mea lilo lea. Ia tu lou nei tae kailongi ke ua misi e ke au ia seisi au na le atua na ia tala no ina le mea lilo lea. Ai ina o mata foi ma wawa ai atu iei. Ona pei o se pei ina musu foi lea au e lea nganga foi lea e te tau ona o tautala i le mea lilo lea. Ona o le mea lilo lea e le o e fallinga mai e le o e te tau ona wha malama ina ai le tino o Keriso. Ai mai se ale e ka le sia Keriso. E le anga o le mea lilo lea. O le mea lilo e wha te tau i le e ka le sia. So o le ala le mea e tauna whai e tātou. E tau ona tātou ka ua le mea lilo lea. E te tau ona tātou reveal le mea lilo lea. E te tau ona whai loa le mea lilo lea. Ina ia malama le e ka le sia le mea lilo lea. E pei ia o tātou. E si la fia ma e loa i se mea lilo voi lele. E te le i malama i pe te le i loa. E ngau alo loto. E ngau alo tangata. Ina ia e loa le mea lilo ngā pole ngā mea. E whapena foi la le Malofou. Sai a te au ina o whaitau foi ma. Walewa ana o kilikilo i le upule tono le fia pa ia le tua. Ai pe ele i alu tele i so Malofou. Ai te iua o hoi le anafi ma le aso ma o koe kau ele le upule ile script le. Pe fa mai la ngao le tua e ke kau e ka o mea lilo nga. O le mea lilo nga o le mystery le. It's all about the Church of Jesus Christ. O le ale mea kaunga whai. E kaunga reveal le mea lilo lea. Ia oele ki mai moa mai maa au le karangoa. Aisea, e kaunga kako malama po le ale mea lilo lea. O le mea lilo lea. O le mea lilo e whata tau i le ekalesia ke riso Iesu. Ia, le ala mo si sila mai. Le ala la fai tau atu fo i pui e lua. So ani mai le nganga pa i mata upu ta arni. E le ngata o au. Le au tau tala ye. Ai e matua fa malama lama to ala le nganga pa i te o le mea lilo le. Le anga o le mea lilo le. O le mea lilo mo oe. O le mea lilo mo au. O le mea lilo mo le tino o Keriso. O le mea lilo mo le ekalesia Iesu. O le mea lilo mo le au fatua tua. O le mea lilo mo le au paia. O le mea lilo mo le au pele. A whaila o le anu. O le aki kongo le fionga paia le mea lilo lea. Ua tele message ka koe whaalongo ye. Ua tele ia tala malaunga ka koe whaalongo ye. A pei o le whauringa mai. Ele o launga tele ina i tutonu o le ekalesia ke viso le mea lilo lea. Ielo tele tonunga. Leo o merekaini e reveal any mea lilo lea. Leanga le mea lilo lea is all about the church. Le mystery lea. E whakakau le ekalesia ke viso. Lau whaita ua tua fo i pui e lua tahe au nei. Ia o na whaasolo atu e leo tatu whamalosi. Ia e tahe au nei. Ia, praise the Lord. Lau whaita ua tua ia fo i pui e lua. Mua le Tesalonia. Mua Korinito, sorry. Lona mata au pues furu lima. Ia foi pula lima tasi male lima lua. Ia foi pula ia lela ufia pai tawina to le tae au nei malanga alo. Mua Korinito furu lima.
Ke lua la fa ipu. O le lima tasi male lima lua. Ia, lea la o la o whaitau atua. Ia, paano le tatou. A whai o ia te oeli ia lau tuspa ia. A mai se tatou ia no fofale. A whai o le te fia te mai moa mai le morning prophecy 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚡. Ia manaia ia o lo le taimi o tatou ko kalame ia ifo lau tuspa ia whaitau. Ia lela la whaitau atua whapea. Whauta mai, o te tau atu ia te outou le mea lilo. E le momoe i tātou uma, ai liua i tātou uma. E whaafua se i lava o le emo le mata, pe ai lia le pūwha uma, a wae i lia lava. E toe tutu mai ai e ua oti, ma le ola pea. E liua foi i tātou. Foi puna i e lua. Fai mai. Le au soe. Pa mai. E whaafua se i lava o le emo o le mata. Fai mai. Whaauta mai o te tau watu i ate o tou le mea lilo. O le ale mea lilo lea. O le mea lilo lea o te fia tau tala i ei le tae ao nei. O lea o te manatu. E tatau ona wha iloa. E tatau ona reveal i le mystery lea. O lea le mystery lea. E tatau ona malama i le ekalesia a ke riso. I le mea lilo lea. Po lea lea mea lilo. E tau tala i le apostolo Paulo. Po o lea ua tusi mai le apostolo i le ekalesia la i Korinito. E tā ua tele le malama o le ekalesia i Korinito. O le se Korinito. O le ekalesia le ua iei le kemi iei. Ma lea ngā tupulanga ni lei. Le ua tato iei. O kākou. O le ekalesia i Samoa. O le ekalesia i Amerika. O le ekalesia i Kukuila. Amerika Samoa. Ia mātunu mamau. Lea ngā tupulanga nei o tato iei. O lea kauke iai i le au ngā tupulanga a le ekalesia ke riso. E le i o i le taimi e reveal ai le mystery lea. O ngā e i loa le pe ke sila fia mau i loa. Le mea ngai e le ekalesia ke riso. O le ekalesia ke riso. A whai o le whamele fia ngapa ia le atua. E le o so kako kofi mo so kako mongi le lalorangi ngi. O le fesili le kai au ngi. O whera me ave le ekalesia. A whai o oe maha o mai kako umo le ekalesia ke riso. O le fesili. O whe meka ke o ye. O le mea lilo kongu aranga. Leo te fia tau tala mawha matala atu le tae au nei. Ina ia malama lama i le ekalesia ke riso. Le mea lilo. Le mea lilo le o tusi mai le apostolo Paulo. I le ekalesia i Korinito. O le ese Korinito. Ai whaafela kai mingi. O iei pēr le ekalesia ke riso larangi ngai. O le kari i. O le iai a le ekalesia. E le i o le kaimi. E ave ese le ekalesia ke riso. O le mea la lea. Le o te fia tautala iei le tae aolo nei. Leanga o le whamakala mai le apostolo i. E ai whailonga. E loa ai le mea lilo lea. Le tonu i. E whailonga. O le fesili. Po se fesili mo tātou ke risiano. Mo le tino ke riso le kai aonu ngi. O a whailonga. E loa i le ekalesia ke riso. Ia le mea lilo lea. I te tau ona tātou wa ai mo tātou i loa. Ni mea lilo. Ina ia malama le ekalesia ke riso. Leanga o le ekalesia i Korinito. Leanga au mai e le apostolo kusi lea. So e kukusa le lei ala marike mingi. O le kusi leanga mai a Korinito. O le aise Korinito a lewa ngā i le ekalesia Samoa. E au ngā ia oe le te mai moa mai. E au ngā fo i kahaka le kaukara. E au ngā mo kako uma.
A whai ngā o le tātou iai tu tono le kāresia ke riso, ai le reveal inga mea lilo lea. O lona winga, ele mea le misi. There's something missing in the Church of Jesus Christ. O le mystery lea. E ka kau ngā reveal, e tau na whaamala malama le kāresia ke riso, le mea lilo lea. Ai sea, leanga i le mea, e ave i Yesu langa e kāresia. E le kuai la rongi. A whai e leo sakako kofi, mo sakako ngu le laurangi ngi, lea to te a whio e mo ngofo ai poi. O longa winga, o le siri, o whe ave e kāresia. Wa e loa le me ave e kāresia. Wa e loa foi le taimi, e ave ese e kāresia. O mea umaia. E kakau nga e loa le kaimi e ese e kāresia. E te foi o na o iloa. Le taimi e ave ese e ke riso langa e kāresia. Mai le lalo langi ni ngei, pe a whai o le lalo langi ni ngei, o le ka koe ke au mau ai, o ka kou o tangata au mau, e le o skako ngu mongi ni ngei, a o le fesili, o whele ngu mongi o le kāresia. Le ala tamu whai atu e whamatala tala atu whai longa i kongu i, le whamatala mai pe o le kusi mai, e le aposkolo polo i kongu i fwoi upu i e lua, ina ia malamalama la o enga ke mai moa mai. Malamalama hoi tangata le tautala. Mai o te le popole hoi, pe o ke fefe o te tautala i le mata upu lea. Ai sea, langa refa mai le anga o le kua e keu, kaukala i le mea lilo. Au ai ke popole, pau o le mea o ki liva o le mea lilo lea, inga ia malamalama la o e kāresia. E le sa o e kāresia. O le e kāresia ke riso, a le fina ngalo o ke riso Yesu, musu mai longa nganga, ia koa loko. E whamakala ni maka upu lea. O le maka upu lea, po le mea lilo lea, le whamatala mai i o le siitianga. O le siitianga o le ekalesia, ake riso, o le mea lilo. A e la whailonga. E whailonga le tau mai i. Ina ia e sauni, ma o sauni, i le aso e alu ai la le siitianga. E makua i mangengo le le whamakalanga le aposkolo Paulo. O le mea le tau o le sikianga. Mō lana e kālesia mō oe leke mai moa mai. Maa upo ele kaukara. Ka kou ke malama lama loa. Ae wa aila iei. Lo ka kou fia ma ka kou pakia le lofo o le tua. Ka kou ka penga wakas. E leo se kaimi e koe vā e fonga wā. Ile e kālesia ke riso. Wo ora kaimi ka ke o mai whakasi umai i kukongu. Ka ko ka penga whakasi. Ka ko sa ungi whakasi. Leanga i ele kaimi. E ave se le kālesia ke riso. E ila mea lilo i. O le sitianga, o le mea lilo. Ai whai kaula fianga pa ia le tue ke le maua ia. I se upu sitianga. Ai whai kaulu whapeutania e whamai o le taken away. Po le ave sea. Oe le la ave ese, o le kāresia ke riso. Iei oe le ke mai moa, mai mau le kaukara. O whailonga mua la lea. E loa ai. Ia le mele lilo leo te pia, tautala tu e. O angi whailonga, e kau ke malama i le mele lilo le. Le fia mana o le aposkolo Paulo inga ia malama i Korinito. Le kāresia i Korinito. Le kāresia i Samoa. E te tau ona malama le kāresia i Samoa. E le whapenga o ngofo e a whapenga e reka ua mea lilo lea. E ka kaunga reveal le mea lilo. Ina ia malama le kāresia a ke riso i Samoa. O ngā ka penga loa lea. Ma le poko ma le aka mai. E fua i mea i. O le whailonga mua le tau mai i. Whai mai. Wha mai e le moe i tātou uma. O le alo winga o le moe le kaukala i. O le oki. E le whioki ka ngaka uma. Pe le moe i tātou uma. Ai sea, langa i le keimila e alu oela le sikianga. Pe le keimi e ewa ese mai le kālesia whiwhiria ke riso. O longo winga, e alu
Pe ave sele kalesia ke riso. Ola ko ke le kan kala ora. Ala fesili li kai aur mi. O e saungi mole sikianga le. O e saungi mole mea lilo le. E kali ala oi. E kali voi ha. Ola o kali o saungi. I'm ready. Anytime. Wamai ape kelo. Anytime, anywhere, any place. Afe ki saungi ai alu i Amerika, peke malanga i Amerika. Ai oso si ki anga nga, e ke ali foi nga. Ai a foi e ke alu e ke moe le kunga mau. A oso si ki anga, e ke ali foi. E ke alu foi i le mele ke oi oi. Pe a e ya ke riso Yesu. Umango wa kore si kusi. Pe e fōringa mai le kusi le mo te Salonia. Mata upo e fafo i po su kolu fo i po su vanu. Pe e parallel ma le kusi le. Esia, langa le kala ngoa i le siti anga. Lewa mai i. O nga fo e kusi la po skolo ya te Salonia. Ilea, ile siki anga. O le mea lilo. Se unga kako ue whai kau te Salonia. O le mangingo ia le reveal ingai. E le kusi ala pa skoro paunu nga ave ia te Salonia. E kusa leia mar kusi renga mai a Korinito. Pa mai e le mo moe tato uma. O longo winga. E le feoki uma kangaka le lalo langi i le taimi lea. I le kaimi o le a halu ai le sikia. O winga e oso sikianga. Ala ko kele kangaka. Pe o nga whai aku. O le mea lilo. It's a mystery. Arvisili. O e sa ungi e le mea lilo. O e sa ungi e ke alui. Le mea lilo po sitianga le. O le mea lilo le sitianga. Le pe o le afifi mai kongu i. Langa ke le mause upu sitianga i tono le fiangu pa ia le atua. O le avesea. Taken away. O ki lo ko sa mo mera o ki siano. Le kaimini ngai. O le ia le ka le sia ke riso le langi ngai. O le ui ko kongo mea ka o popo nga trials ma tests. Le ka ke ui ko kongo i. Ai ka ke le yo o lai le mea ka o le popo nga tele. Mele mea nga kai mea ka o popo nga tele le ka o ka le fiong pa ia le tua. Le kaimi nga o le ko sa mamafa o le akua. O ke kari kongu, o le vao, o le taimi le ka ke o koe ma popo nga tele le ka o kare. O le kaimi nga eva ese e le kua nga e kare si. Arupsi e se ame o avako i vape Yesu nga e kare si ai. O le testa le kare si a ke viso i. O lea e purify the church of Jesus Christ through trials and trouble and tests. O le fa ma ko le karesia ke wiso kongu i puapua nga mama sangia ma fa fika uli me yer ke mingi no vai me le ku ku ke mingi sau fa mai sau kui e ku le o yo nga mea o mea ale li o le rangi o le mea le mangu ai o le antike riso ma le perfeka pelo o le ia ko le nga lu e fa kasi ka me kasi ko va vai nga le kui ale ai ma se kala fa pe mai o le kui muri le o le ka ko kui muri le o ma no fa mai o to va vai nga le kui le ai ma se kala fa pe o le ka ko kui muri le na e si le fia le ma ulo o le fa ui e ko ela ka ko kongi ai o le tani e pule a oi pe fa sa kui pele a o oe ai lo ala me fa sa kui that's your decision fa pe nga voi a manga o fa sa kui fa le kui e fa ko le tu ale fa se kui ara ki fa ko le tu o la e ke mala me le mea le fa ui e o le ku o lo winga rau kala ele fa so kui por isso lo
O marikemi nge le fiso kui. Ai sea, lau ke whakokua au i le atua. A whingā ngalo ale aku o ke oki o oki. O wala. Aia, alo ke malama i le mea lilo le. Yeah, it's up to you. Whai ala ue whiwhiringa. O ke le whai aku a mele angar kui pēa. O le winga o le whamalosi i kai au nge. Ina ia malama i tino ke wiso. Whamalama i oi, whamalama i au, whamalama i kako uma. Nanga o le whau i kako i. O mua aile muu. Le keminga wa ese mai oi ai kupito. Nga whau i le kua i kongo me wanga. Sa kukupu a mala se fulu i oi ai kupito. Ara i ele muu o le kua. O inga, lenga ka penga mai le kua le muu. Se o le keminga wa ese mai le muu. Nga ui mai i kongo i o. Nga ui mai kongo popo nga se fulu lenga pa ui o. Ia le muu o le kua. O le akanga le kare sia kemingi. Le olo e soifua i ma o wola. Ele momoe tanga ta uma. Ele feoki nga ka uma fai longa mua. O longa winga e alo siki anga. La e ke le anga kai. E olo. E maku ole mystery. Au e saungi. Ia vi ia le tua. Ai afa pe saungi ka ma e le saungi kinga. O longa winga. Le mai la fia pa ia le tu e momoe ka kai ko lua. E ala ifo wa vele si ai kules. Rongo winga le aka o le unwari. A saungi kinga. E ala erka ma. Wa fio so kinga lo waru si kianga. That's mystery. Ai mi o le ka ma e fa ka manar kinga. E ala e nga fio so erka ma. Ala waru si kianga. O le manging o le onga le fio pa ia le tu. O le whailonga e lua. Whai mai, ai li ua i tato uma. Le ala u whamalaulaua kua ia whailonga ia mame ia. O kako ola ia le kusi leo ke whako pei e whauringa mai e parallel le lima kusi o le tusi ngā mua te Salonia. Whai mai, e li ua i tato uma. O i ngā le kusi ngā, lai whai mai, foi e mua ona toi tutu mai e o oki o ia ke riso Yesu e mua nga ke Salonia foi pusu kolu ngai lalo foi pusu kolu wala uma ko o i ala fesili ai fa feta nga oki ele o ia ke riso Yesu o longo winga pa ua ka ko kunga nga o e nga oki o ia ke riso Yesu o le ka ki fa karkaringa o le so le o lo winga o le whamalosi tae alo nei ngā rue. Whamalosi. Ku mau e le mea ngau e. Kari kongu e le mea ngau o ingai o e le mea ka o sikia. Le anga tele fo tala inga le wakako whalongo e. Whai mai e le sikia nga. E le se mea ka o sikia. Le se e kako ola se kai mimo mo te Salonia foi pusu kolu foi pusu fa. O inga le olo mkwa ima ngingo le mai e. Ni mea ka o sitia. Pa mai e si kia aku ka ko lunga. Wheloa i le mai. Wheme kau ke wheloa i mai Yesu. Ka ko wheloa i mai Yesu i lunga o le wangi ngimu. O inga kau ke i loa i ele sau i lalo Yesu. Pe o le maule kau kala i matai o lufu lima. Wha mai e wa ai umai maka o kangaka. O le siki anga. Ele i loa kangaka. It's a mystery. Pau aka ia o le kalesia ke riso. Le wheka ia i molo lako wali. Ma le ulu o le kalesia i lungo o le wangi mongimu. O le ufiso e ka iso. So e ruka marki nga. Pe ale wha maongi. Pe ale ko anga. Pe ale ngā lue mole li. Pe so e fo eriki ngā ruka ma. Hoi vai. Le lau e wha longo i e le tae au ngei. Ai li ua i tato uma. Oi ka ngaka ia o wali ua. O ka ngaka o laia Yesu Kiriso. O ka ngaka ia ola. A whai e alu si ki anga o reke ngā lua e whamaongi mole li. Ko e kuku mai o e ngā oki o ia Kiriso Yesu. E li ua whaakasi ara ka kou. Lewa mai pei o le emo le maka. Immediately. Suddenly. Pe mai pei o le blink of an eye. Pe o le emo le maka.
Pe fise kone nge mea leo le emorma. A le fa mai ea. Fa mai e vave ko ele mea ngalo le emorma. O le si fai longa le I. Fa mai pe ai lia le pu fa uma. Tō koe foi le kike lunga. Fa mai ai li ui tato uma. E fa fuo sei voi. E pei o le emo o le maka. Suddenly, immediately, instantly. Fa mai e kuika, then the blink of an eye. Long winga e sawa aku le media. Ngai lo le emo le maka le emo e lo fufonga maro ko ia maka. Kako ai mea le pu. E maka u kia le tua. Le kau ke au mai. Ia. O le sila fai longa. Fai mai pe ai lia le pu. Pe ai lia le pu. Kasi le fai longa. Cristiano. Ele aso ai lia le pu. Le kau kala e foi mo te saloni mta ko fale ko ko. Se uma ka ko fo ia. Pe ai lia foi le pu fa uma. O le pu fa uma. Le tau tala I le fa mai lola ia. O le fai longa la e fa mai e toe tutu mai ai e uoti male o la pea. Wa mai le oso me mar koi kui. Oi ka ka yo koi kui pe o fai aku. Ka ka yo oki o ia ke viso iso. E le koi ku mai ai. Ka nga oki. Ka ka foi le nga o sisi ua. O pule le ola. Ka foi le nga oki o nga le amio le anga. Nga oki nga fasioki e lista ngata o le mulilua. Fasioki e lista ngaka o nga oi. Fasioki e isi ka ngaka mo meo drugs. Sa mo mara fa fonga ka ya oi e ke le koi ku le ka kala mai I. Pa o tangata koi ku le aso siti anga. Nga o e nga oki o ya ke wiso Yesu. Ai a fai ke oki ke le au mai I le atua. Ka lo fai a oi. Se umaka o kur ke me koi ku oi. Le ka kala I tani lu sulu lua. Le koi ku le, o le ka kala I le koi ku o e o le me le ka o siti anga po le me LILO le ka fai viva makala ku ka au. E ke fia halu I le me I le siki anga. O e ka penga mo le me LILO le fa mata tala mai. Ma ngai ai fa makarkalanga me le apostolo Paulo o le me le o le me LILO. O le winga fa malosi tai au nei. Ina ia malama I le kalesia ke o iso le mea LILO le. O le mea LILO le. E whakakau le siti anga o le kalesia ke riso Yesu. Po le ave sea o le kalesia ke o iso mai le lalangi ngei. E le I o le kaimi e reveal mai e le mangwhi ai. Le tau tala I le lua te sanonia. Mata upu e lua. Lua te salonia mata upu e lua mata upu e tonu. Pamaia, o loo ngā lue ngei. Laenga lue I le mea LILO, le o loo leanga. E le I o le kaimi reveal mai I le kangaka leanga lea. Po le mangwhi ai po le antike riso. Se I longa e ave sea le mea leo whaala mea. O le kaimi ave sea le kalesia ke riso. Whaali mai loa ia. Ia le mangwhi ai. Reveal mai loa. Le tangata le pa mai o le tangata o le angsala. O ai. O le mangwhi ai o le antike riso. Ma le pero wheka pepelo. O le e ka ofi e le I whaalia mai ai luma. Langa o le ka penga le ka le sia ke riso. Ko I kiki a ako kore ka le sia ke riso. A vese loa. Ai whaali mai loa le tangata le. E o mafua ma mai le lua te salonia le. Mata upo e lua fo ipo e toru. E ke kaho e fai kau a ko le lua te salonia mata upo e lua. Ngai a fi mai e tangata le. O le mea LILO leo te fia talanoa tu ia te oe. Ma kufa ku ia ke oe. Le uso le kufa finge ia ke riso Yesu. O le siti anga.
ua kakau o ngā malama le kalesia ke wiso, e ele mea kau le sitia. Ma ua tau hoi ona matua wha malo sia le kalesia ke wiso, inga ia kako uo umare mele. Tau angi e loku mai ngā rue, loku, ai ala e ngā ua rau alu whawhinge ai kia ioi. Ma fua mai sia, ia toi liu le tofa. Koe wa ai, ia lou lava soi fua au ngai lea kua whapenga hoi a. O ke le whamasingoa o ke whamasingoa e haua. Am I ready or not? O sa ungi. O whama ungi. Ninga yo walu la si ki anga le. Le ala whamailo i. Pe ai lia le pū wha uma. Whamaile ongo. E toe tutu mai ai e ua oti male ola pea. E li ua foi i tātou uma. Vai waila i le maangaia ke le ori. Ole mele. O kako ola le lua mo te salonia mambuli. Ole mo te salonia o inga leo lo whamatala le mai ei ale. Ole winga rau tarapeo whakupe pe pero lali ale Korinito lea. Male mo te salonia. Ia vi ele tua. Mua te salonia. O le mata upu la e wha pe a whai o ngai ki fia su e lau kusi ia. Le koe kiki au ma umsai me kako. Mua te salonia o le mata upu e wha. Whai upu la spuru tolu. A ngai lalo le whai upu e su wan. Le lau kama whai kaua. Na e mafafau le winga o lau tala. Le kusi le nga mai a Korinito. Le fa mai ia la poskolo foi le o le MEA LILO. Va mai le mo pe le oki uma ia tatou. Ai liua i tatou. E fa fu se i hoi. Pe o le emo le mata. Pe ai lia le pu fa uma kasinga. Le foi kau le pu kua ile e kusi le Korinito. E toi tutu mai ai e ua oti male ola pea. Koe kuku mai kanka lai oki makanka i e ola. O ngari ua whakasi lea. E le whape koe le ese kai mi e ave tangata i o koe kuku mai. Makaka i e ola i lunga la langi kai mi leo siki anga le ai. E koe kuku mai la waianga ia. Ma le au ke usianga o la e ola i le kai mi ngai lunga le ele. Ona li ua lea o i la tau whakasi. Ai whafua se i a pe o le emon maka. O ngā area, o na ave na e lea o i la tau i lunga. O ao le langi, e whetai ia i mai e su i lunga o le wangi mnimu. O lunga e wheiloa i e su maranga e kāresia e le o lalo nge. Le fia whaalua mai la i e su le kaukala i matai o lufu lima. Le fia wa ai uma i makaukangaka. Le fia mai wa ai uma i matau tangata. Ia e mai se fo tangata i saura elu ma saita. Le anga ole kaimi nga le whakari ila ko. Aronga whara velawe. Ole le sana mo. Oronga winga le sana mo. Ele mase si e uru malo le kaukala ia le. Ia le wharinga lusu lua. Wa mai ele arwis kanga ka e. Ngaki whaie se anga salapos kanga ka mio lea. Wa mai e kulia i kua le mei uri. I kua e whea. I kua le pa. Le mea la irkau whai kangi au e man lili wau o nifo. Le ala lau whai tau atua le vaenga lea. Ia ona vai ele o lau fifilinga tai foi pula suto mai o te loto ina ia o tau i loa le au soe i le mata upu ie o momoe ina ne i o tau whaanoa noa pei o isi e le aiso la tau wha moe moe le kaukala i kaka i o le woki kaka i o e oki o lai whango ngoa isi kaka whai mei o tangata o le aiso la ko wha moe moe ai o le oki o le o ia ke riso Yesu o la i longa wha moe moe e koe ku e koe ku la i fea e koe ku la i le manguia pe o whameritani elu surua e lua kaka ngai ku mai nga e tani elu e sfurua o mai e toi tutu fo i la kou e o i le manguia o isi e koe kuku mai isi e o i fea e o i le whaasala le akua ma le whaalu mainga o le ala winga ngā mea e o le whaasala e o le pafi le ala koe mai a wā a whai tātou
te tali tonu ua maliwe su matoe tu mai e whaapea foi ona au maia e le atua whaatasi maia e o momoe ona o Yesu. Wai vai e. Aua ke pole ngalue. Whamaongi. Awala au maile kua e ke alu ke moe alu e moe. Au ke pole. Au kangi. Whaapea nare tangata whaatuatua. Whaapea nare tangata e karikongu i le atua auki. E koe whaaku mai e le kua. Le wha mai ea. E a mai whaatasi mai. Wha mai. E le atua whaatasi mai e o momoe ona o Yesu Keriso. Wa mangu malo Yesu li mariu marauki. Le kau wha mana malama e a Maria ma Marita ko whawhingi eo o la salo. Le mangingo le mai. Le sila mātou te whai atu foi le nei mea ia te utoi le fionga le. O i tātou e ola mato to e pe āwhio mai lea li. O i tātou e ola mato to e pe āwhio mai lea li. Āwhia, le aso lea. Le aso lea o si tianga. E le ku wai e su i le. Po le maungo siona. Le ai whaakali mai lunga e su i lunga le wangi mingimo. Ai si kia kulanga e kare si a wheka ia i mai e ngā. Ia ngau e mana malame menga ya o so o koe la uunga i kere. Tali sua wakasi i. Ku whai pale. Mea umare au mele fiang pa ia le tu o whe whai e. E le whai e Yerusalema. E whai i lunga i. Mele whakali mai i Yesu. Pa mai lola ia. Awaia fia ifo mai le langi lea li i lava. Male alanga. Male leo le angelu sili, male pua le atua. Le alawa ka mai i. Awaia fio ifo, mai le langi. O ailea, o Yesu. Awaia fio ifo, mai le langi le li lava. Male alanga, male leo le angelu sili, male pua le atua. Le whaike mau e kua i. Le anga kako a maka mai i. Pa maia, pe ai lia le pu wha uma. Le whainga kau e le aposkolo ia Korinito. Le whainga koe kau e le aposkolo ia Thessalonia. Aka kirikilo la i kala i e lua. O le confirmation lea. Mo oe ke usiano mahau, kaku ke iloa ai, e i ele mea kau si tianga. O ai e si ikia si tianga lea. Ngā le e ka le sia ke viso. E makoa i special le ekalesia Yesu. Aisea, le hanga o le kengi wha ipo, o le kau pou, ua umau ngā wha mamai le upu ma le vai. O whea le i le ekalesia kemi, o le hai wha mamā, o le wha ui a Yesu langa ekalesia, i ko kongu o trials, i ko kongu o pōpō ngā ma whainga ka. Aisea le me o wha ui e wha pēi, to purify the church. Fa mamai wa riskanga ngalu walu i fa longa kunga i le ko lo ku alu lo ku o ele ke mai mo mai ma wa le ka kala ka ku fa malo losi ai sea inga ia ka ko mau ala mangwia le le wa ke ngalu e ai mo ka ko ngalu lu le fias puru ka usanga ai ka ko ne o sikia ne mea lilo leo kam fai e reveal o kur kai ongi mo e mau ma kako. Ia. O lea la, le ko kiki au ma. Fai mai lo lea. Male pu ale atua. Male pu ale atua. E mua foi ona toe tutu mai o e uaoti o ia Keriso. O le fisili. Pa ferga nga oki ele o ya Keriso. E koe kūre le aso si tianga. O le kari. Sorry. E ke le koe kua i. E ke le kua i. Ai ke koe kū muri. A longa whana vela. E sen me ke alu e. E ke le alu i le manguia. E ke alu le mea ka o le whaalu mainga ma le wha mainga. E ke alu le mea ka o le lili vau o ngifo. Ma le kau whai kangi au e.
ko kele ka e o ye a le sa vali ma le fa malo si le kai au ngi mo oe le ke usiano mo le tino ke iso ka ko fa ma lo si newa ka ma fai le por kala me ma fa malo si tai au ngi e reveal atu le upule ka mai ko ile luor Korinito o le mea lilo la le o le mea lilo le o si tianga le kalisi a ke iso iso e mua fo ona toe tutu mai o e uoti o ia ke iso pa mai lona ia ona fa'afua se'i lea ona ave ina a'e o i tātou o e ola matotoe fa'atasi mai lātou i ao o ai leu ave whakasi o kākou le ola makokoe ke usiano ia makangaka ia koe kuku mai ngā oki o ia ke iso Yesu kalo whaere kangaka rai oki ia a leu kuku mai isi kangaka kalo whaere ia oe pe a whaia ke le koe ku i le aso le o le sitianga o le whamalosi a oe maa umai kako umar kai au ringi ka penga masauni ia e koe ku i le aso le o le aso le sitianga ai a whai hoi e le ai whamahongi pea ngā lue pea le lopo kai au a whiu mai Yesu ia ngai ki soi fua ia mo uora vai au ia a vaila e langa ngā oki a loko rua o lai ke ilo o tangata o leli ia lomo winga ia koe kukai au koe kukai au li ua wakasi ka kukai au ia kako o sikianga si pe a whainga o le a wawe merisi tianga ai a kuai mai a whamai e a ia le tua sawia si o kari sawia ke alo ke malolo mai i leu umang ka penga le hotel mo au ke kang ele kangis ka whakokua ele kangis ke usiano ele kangis ka penga ele kangis ka malama ele upo le tu na mua ia le tama por kinga ia fifi mua kuia ai ke o ngofa ai ka mai ki ma le sai funga ni ai o le nga oki ar ko rua american american pepelo kangi ngai fai upu ia moi ele ko fai so ko rua ma so le ia ko se ma singa fai ko si ele o tele fai ko ame le anga le la nga lawa wa kakala le ngo mo e fai si wai nanga o le fai a vamar ngo fokang ele ko fai la esel environment la e pa ia le environment la nanga o le environment e fia o ele ko pa ia o meia pe o ngo fai ia e nga kai la no e umai la longe mo le fai o le va ma le mofukang ele ko fai no o le winga la o la tala ile media a wangi a vese se inga ya o e ale famaro si kai au ye pule e mala e ke siano mene la le boka kala lu mafukanga maloko lua malautane po la wava ile oki le ala wo fuli do kai pe o pu vanga le ruta ya nga omi nga le oki e fai fa ke aka ya le si la va nga le ko kiki ya umo ia le tu ne tai fo amen hamai lola ia wai mai la to ia ina ia fetai ya i male li i le va nimo o feme fe ka ia ile ka le si mai Yesu o le vangi mongimo o ilo mangingo le me ka o si tiang o le mene fe lo ai me fe ka ia Yesu malanga e ka le si fe ka ia i le vangi mongimo lei mo se o ka ko e lo me nga o Yesu o ingala le fa kali mai ai ia ro tato o le i o Yesu o lunga i o le mea lilo le o le sikianga o le mea lilo ia e malama mai o e keusiano ma o le kaukala e ele mea e tau o le sikianga aua ke wha alongo fuai i isi kangaka mai si tali tonunga wha mea le se sikianga ia le ai wha fere e mo koi mau ngingo le
le fionga pa ia ale atua. Whamai lona i lalo. Whetai ai au. Patasi mai latou i au ina ia whetai ai maleali i le vā nimo nimo. Whetai ai maleali, whetai ai mai Yesu i le vā nimo nimo. Ona tātou whaatasi pēa lava lea male ari. Wai, kau ke whaakasi e maleali. Ia so uma, kaimi uma. Whaakasi pēa maleali. Praise the Lord. Pamela le whai unga le pēpesuwa. O le nei, ia o tau whe wha mā whana ai i nei upu. Mea lilo lea. Lea wa o tau tala tu i se tu lou le tai au nei. Ia te oe le uso le tua whiwhine i lea li. Le ka le sia ke riso. O le au pa ia ma le au pele ma le au whaatua tua i le tai au nei. Lea ua o wha mā whana tu ia te oe le uso. Le kua whawhinge i le ri i le kai au nei. I le upua le kua, i le mea le ta o le mea lilo, le kusi mai e le karesia i Korinito. O le uma koa i reveal uma le aposkolo, ngā mai le kusi le i a Tesalonia. Ai o le taimi le nei, e le o malo lo le li o le lalo rangi. E tau mawhai mai, ina ia whaavai vaia oe. I mea kau ke ui e le kaimingi, i le kele o whaafika ui. Sui mai lea mea, sui mai lea mea, sui mai lea mea. Ai o le whamalosi a te ore tae au nei, ka ofi lo whakokua. Ta ofi le mea ua o ina ai oe, ma le mea ua e whaalongo i ei, aua ke aru ese ei, aua ke whaamamu lua, ma lau lima le mea ua e taritonu i ei. Se ula ua kua ngai mau ia lua ia whamai alo leo tatou whamarosi. Whai mai, o lele fo i lua Tesalonia, ta upo e lua lengo whai e koi. O se kaiminga e kaongare whai ka uma. A lela u whai tau atua ia nei fo ipo ia, e sosoane i le whamarosi ma le mau i le tae au. Whai mai, fo ipo lai ono, o le nei foi, ua o toi loa le mea o loo wha lave. Ina ia whaalia mai o ia i ona lava aso. Aua, o loo ngā lue nei lava le mea lilo a rea mio le anga. Wai, lai ngā lue le o loo ngā lue nei lava le mea lilo a le a mio le anga. Wai, ko vai mea lai vai. Sui mai le mea, sui mai le mea, sui mai le kui, sui mai le kui. Sui mai a o onga o le mea ma le mea. O ai, o ngaka le fai le ngaka le pa meo le amio le anga. Pa melo le na ona se ia ave e se ina le o faa lave. Vai, lenga lue mai kua. E le faaria mai luma. Ai sea, le anga o le ia ave se me le faa lave le ia se o le ki mai moa mai. Ma o makako uma. Oi le faa lave I mea le liria. Lenga lue mai kua. O le karesia ke uso. Oi vai, e o whaakasia. O lea e hoi le whamamale karesia ke uso. A lenga lue mai la kamari kua. E lo le leia kamari kai me oso mai I luma. Pe a wai e loa. Wa vai se le karesia ke uso. Oi le whaarabela, o le karesia ke uso. O le kai mea e se le karesia ke uso. Ali mai lor kamare le nga lue mai kua o le mea dino. Le fau mai anga mea I kua o le mea dino. Ka ngoe hou de uma mea uma le raurangi o mea ai o soa au o mea uma e hou le kamare. Oi, o le mangwhe ai. Ma lo I e kau karafa mai lako I pū lea le raurangi. E se furu ma lo. Pe mai lo la ia. Le whaadinga. E whaila la ngumela. Ale esa ngumela le ori I e le ngā lue mai kua le mea lilo. E le mwhainga e koe ai. Ma e koe ingo, e le mwhainga e koe whakau, aku pe whakau mai. Ua whailoa la ngumela. Ia ngā ue loa ngumela. Aore whamalosi tae anei, ia kako ese la I sikianga. Ua kai mea kako e o ese, ua kako maua le mangu ia, ai karo whaira kangaka e le anu sikianga. Ore whea ngai o mapupo ngai ma whain ka le plan mai kamariku. Ia vi ia le tua ni tae, pamai,
ona whaalia mai ai lea o le ua mio leanga. Wai, ngā ave ese alo me le whaalawe lawe, ai whaali mai e lore. Whaali mai lore, le whaali mai lore le a mio leanga. E whano o ia i le li i le mānawa mai o lona whonga, ma whao matia ia i le whaali mai o lana fio. Wewa ai e. Kamarane? Ua e sao. Ua e malamalama i le mea lilo le. O le mea lilo, o le sitianga. Arfisiri ua e sao. Amu ia tangata e oki o ia ke wisa i Yesu pe upo le aposkolo Paulo. Whamai o le manguia. Amu ia tangata e oki o ia ke wisa i Yesu. A le whamai i te saronia. Whamai e koe kuku whaakasi mai le akonga oki o ia ke wisa i Yesu. Pi ia le atua le tae. So koe alu kasi e i tani elu le whamai aloa ia tatou. Tatou whamalosi tae au nei ia le tua malo le ongusai Tani elu e spulurua. Le ile mau leo te fia watua le mea leo le toi tu. O ia lo mangingo le i hoi lele ia le toi tu o le hoi lea toi tu o le tangata e alu le sitianga. Marakaka e koe ku muri mai. Ia ngā alu rola ia le mara ia mare whaasala le tua. Ia vi ia le tua nei tae fo koe pau ale si mau ka ko malolo lo vi ia le tua malolo on sai ia malofo ia le fa pale ma le on sai tato ta u nei tae fo tani elu lai esfululua ia foi pulela foi tau atu na o le foi upelua ona o le tato taimi fa mai e to a telefoi o e mo ile fu ole ele la tau te ala mai o isi i le ola e whaavavau. O koe kūlea, tangata i e koe kū i li sitianga, o ka ngaka ngā o le ola e whaavavau. Nā ngā lele o koe kuku oi ka ngaka ngā oki e leo i ake wiso i Yesu, e fua le upo le atua, le whamai a te saloni. Koe whanongo. Mai e tō telefoi o e momoi le fuefu o le kakaro o lau whioki, la tau te ala mai, po le koe kuku mai, whai mai, o isi i le ola e whaavavau. O longa winga, o le ola e whaavavau, o tangata i e toi tu i, le kaukala i le kusi le ngawe a te saronia. Wha mai e mua fwoi o na toi tutu mai o e oki o i ake wiso i Yesu. Arfi siri, wha whera kakanga oki e leo i ake wiso i Yesu. O longa winga e le kua inga. Ai wha longa ola le mea koe ku mai oi. Le maua i, yon tato malolo, roi e nefio. Whamai, lau koe whekau a maka mai. E tō telefoi o e momoi le fuefo le la tau te ala mai o isi i le ola e whaavavau, o isi i le wha lumaina male inosia e whaavavau. Mangingo le. Ko feo toi tu ia toi fia tu ke fia ku le aso o sitia pe ke ko fia ku le alu le faru mainga ma le ingosia ia famanuia mai le tu nei tai au tato ta ko el manatu ma tato no o le afa ngata mai i tato fa so fa alo fa le ngang pa ia fa ato atu nei sa vali ma nei mata upu ia i lo loto ma lo fina ngalo i nei tu la res ai au fa ngata mai i tato por kalame ia, tato whai se talo. Io wale tu on mātou tama. O mai nei le ngā ruenga e le ato toa. E le mai ala o auna. Le li ia no mātou toa. Tamau o te talo a ngā paia. Ia anga le lei atu lau o fio i ai o fina ngalo maloto. Kalau e kālesia mau tangata. Ia whamala malama atu. I lau e kālesia le mea lilo lea. Ina ia o mātou tā pena masauni. Awa mātou te leiloa le aso, male i tu aso, e te avesea e lau e kālesia, male larolangi le nei lo mātou atua. Tamā, ia lawe ina se anganga molo malo, a ia sili o na whaamaru si ai o le tine o Keriso, ia i ne ia se upu o tautala iai wa le tusa, malau whaafonga tamā, ia whaamangalo mai le au auna. Whaamanuia le nei ala leo, ma nei ala ata, whaamanuia sunga ia pasta mai,
ia whapea foi ia le au whainga ruanga o fotua I mai ma tā pena pena mai ia au a lava le so ina o le lei ala leo ma nei por kalame ina ia tele ma mau o lunga ai se vi inga o lau fio tama ia vi ia pea o lau fio whamangalo mai au ia o lau o na whamanuia nei tunu whamanuia Samoa whamanuia ia Israel ma Yerusalema ia leo ma pui mai ona I tu uma a o sio mai e ona fili talo mo le fili mu o le langi uma ia wa tu lau pule ia wa lau pule e tu tasi lau pule le langi ma la luifo le langi ne o la Iova ia alo ma tu ia ko ia tu me o me lau fio vi ai o e nei mas uma e o atu I le fa vau lau ono Yesu amen ia mai ate nei le tinu Malofou Mafulu ia o te fatu sa mo e nei tu la o te taeo to faso fo sa mo Patalo fatu I lau mai moanga sa mo e nei tu la le aso Io paia fal tala le lei Io mamalu fale tunu tainane o mamalu fale malo. Ale nei fa manuianga e fa singotonu lava I le nei fa la poputonga po le nei company fou o fatuina e tau o le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚑. Ona ua iai le fa moe latou te tāpena ina tulanga uma mo fa moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia fa ta fao de lalolangi atoa. Ai me se ai e fito I tonu la lato o nanga I le nupa ia I Yerusalema po Israelu. Verne ia vano tāua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le watea po la tei fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema po le nupa ia o Israelu, o le nuu o le atua mao I e tau nuu ma I ai tuli ingo le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mawhainga. Ina ia manuia ma maua I lato uma o e o la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuu pa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou teritonunga, ai maise lo tātou whātua I le tau langa ma le whaolatanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai I le tausanga ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a I lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘, ina ia manuia la o tau mawhainga. Whaamoi le atua, ma I o tau manatua, o lo iai le whengainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whengainga le atua o te whaamanuia, ia I lato o e whaamanuia I lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia I lato o e whetu I lo nu. Yerusalema o I o I mata o le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola I le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I lato na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau whaamoe 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘 ma ia alofangia le atua ia whaatau nuu fuafanga uma wa utou tāpenanga ina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le atua soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘 for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future
when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the LILO tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, LILO tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia and the islands, I have good news for you. LILO Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with LILO Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝚗𝗚𝗏𝗡𝗏, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.